Treba zaista sesti sa sobom i zapitati se zašto ja zaista želim toliko da nađem partnera, zašto, šta mislim da će mi to doneti. Mislimo da će nam to doneti dve stvari. Prva je da su nam u detinjstvu usadili to uverenje da jedino ako imamo neke stvari u životu, fizičke spolja, jedino tada smo dovoljno dobri i vredni. Znači, ako imam partnera, ako sam u vezi, udata, oženjen, imam decu, nebitno imam porodicu, tada sam dovoljno dobra. I ako su nam usadili to uverenje, tada kada nemamo partnera, to nas jako boli jer osjećamo da nismo dovoljno dobri. Dakle, prečica je da shvatimo i da promenimo taj osjećaj i uverenje unutar sebe. U tome vam može pomoći meditacija i hipnoterapija. Drugi slučaj zašto se osjećamo loše ako nemamo partnera je da jako želimo u dubini sebe da budemo izabrani od strane nekoga. Jer opet smo u detinjstvu naučili da nismo nečiji prvi izbor, da nemamo nečiju pažnju. I isto tako jako želimo da budemo izabrani od strane neke osobe, jer to možda nam pomogne da se osjećamo bolje, da se osjećamo dovoljno dobro. Opet, da bismo se osjećali dovoljno dobro, treba samo da shvatimo da je to uverenje koje smo usvojili u stvari laž, da nam treba neko tamo da nas validira. Poenta je shvatiti da imamo to uverenje, da mora neko nešto da nas validira ili da imamo nešto spolja da bi se osjećali dobro. Poenta je da promenimo to uverenje, da shvatimo da već jesmo dovoljno dobri baš takvi kakvi jesmo, bez ikakve validacije i ičije validacije.